Odima mpata asenua no ne asafo no sa wohwe broni kasa ose horizontal atonement, the cross and the church. Abusiafo na otwi mu yewo adusua etoso enum kote mu nyinara ye no usia efisofo engoma no ye no adikan ye adusua no mako enan sa na otwi mu ye ho adom ya ba behwe ye ba behwe adusua etoso enum no maboafo no aye krado a omubebo ama fe ye de adusua pense mu ade abrawo ansana no mientwe humra sisia. Yakasa will be a woo, na kono de ne ko baby, wawu a. Na kyese oni Nyankopon temaye den atekra. Ye no mo ye nyina boni bia wo ye bia na den elidiu emo ekọ wu. So wunya hu na 7 aro sakadia. Baby a wo hye bia obeyiwe firu amran. Exactly. Abusiafo omande hye adofo no mo amohwe wo amowo ye nchen ne mo amohwe we chichi nyinara ye bema munyina akwaba ye de enchia soronko nso ema munyinara sara nso na ye beda mo asenso soronko kwan so se na otwi biara mode mo afidie edito London Ghana memenda kwanjofo Sabbath school na fechose mu empensempense mu se na medi kan ekaye no kota mu nyinara ye hwe efisofo engoma no ye ni wadikan ya adusua no mako enan na otwi mu no ye ho adom ye ba behwe adusua etoso enum adusua no se wo hwe na atifia asam na ose horizontal atonement and the cross and the church and as ose odima mpata asenua no ne asafo no maboafo no aye krado wa ha mo ba beboa na fe de adusua pense mu ade abramo but answer na mamemfa asida pesi emfa matre BNTV Ghana sajuma koyi na omoso yasene ye sajusua ya omofa no mahwete afata mahwete afa US afa na nyinara sene obi betimi anya bi atie wasam se sajuma koyi ya nkronkron adwuma ko a wafa onyankopon asemenam TV adwuma so edebo onyankopon asem dawro ekire amansan nyinara enti se wutie ye na se wo mmoa bi a won so opese wo de boatre BNTV Ghana esraw fa number na eda yemfoni nanim na frɛ obi ba gye so kakra biara wo de fa bo mo mpabo ene inshra ebeba so na won so obeye odefo sene onyankopon eka no se yemfa wiase yenko wiase afa na nyinara yemfa ne nsempa no enko ebia na won so wo chafa a obetimi ne se wo de kakra beboa TV adwuma yi no matimi aspread onyankopon asem no onyankopon enhira se wagye atum se obeye sa mame mfasa kwanya na miyi maboafo yi nhira mu na fe wi a yenhwe yen adusua etoso enum no mede musonfo Bismarck mensa ene ye ho adom me wo da Hansen asamwa eka me ho e wo hase era Hans ye makwaba ye nia wait me come ani mo a sister Agnes Tekenso ena eti enfimfine zizage Yamakaba. Yeah, that's say and then so about na fe me ko echo eno akra Elder Kingsford dia boama eda Yamakaba. Yeah. Great. And that's say and then so about last week it minya we raining no yes addition yi and then so about na say when na kase da ba ko menimu nyina mumie no nyina betena say na fi ahwe de oye boama nkasa. Great. Katawania abusiafo ba bia hotibia na mema Eda Hansen emompaye emaye. Adofo mama ye mompaye. Eda wase yendimafo yenyankopon watumi nyina ya wodia. Ebreyin so oma ye mre foforo se yemfa nsua wo ho asem. Asemu yi se ya ho oden pa na yenyansa nke ye ntiase. Nanso yesre won kronkron ho oden se o meka ye ho. Ya ye ka ene ne awutie bia no. Yenti wasem wase fa mobra se ne wo pɛ no
na yenim sɛ no mu na yɛn kwagye no wɔ mede wase sɛ wonam so agye yɛn saa ɛwɔ Yesu din mu nti amen amen but yɛhwɛ yɛn adesua na ɔse horizontal atonement, the cross and the church. So twi no say odima mpata asenua no ne asafo na say horizontal ye ni ni twi enti no muka say odima no hands there be because ye try ni horizontal no say ne ye be kan because twi no onye odima bro ne say horizontal ye nim say vertical ne horizontal that's it great ye nhwe ne say and no mechia adofo auti nyina say ya nyankra no dodo sa adofo tie ne nchia ema adofo nyina na ne okay no kra nya west na wo brofo nyina na ye wo ne twi isa enti se ne ye be ka no nie horizontal no eye se ne tetre mu senka ye bibia ye lisusu ade a anka nia efiri benkum ekonifa that's right sana ye nka no efiri benkum konifa nia efiri soro eba famu no ana efiri famu kosoro no eye vertical okay ena nia efiri benkum ekonifa ewo ne tentenso mu no ena broni frɛ no horizontal di se wo hwɛ pa esoro ba famu no se wo de benkum konifa no bia mu a unya de cross eti last week adisuya no yes ema yen the vertical atonement that's right vertical atonement ye de if soro eba fam eti Yesu Kristo firi soro se ne abofra no a na ye frɛ no say Jessica yes onyankopon na wanwa kwan so ema rescuers etimi koyi no na doctor ekirikiri mu ma na ye fepa se wohwɛ video no me ama kan kakraba video na menhwɛ ba wo kan ade no a ohun se nipa kro no si mu ena okoyi no ba ofiri soro eni enti sa wo draw line anka ye vertical Yesu a ofiri soro na ya to amene mu wobone mu no wabeyi enti last week adisua ni nyina kire ye say Yesu abeye pata reconciliation enne de no and this week de ma ye say Yesu ye reconciliation free soro ba famu a wonya ye nsa afi ye nso ye ho the vertical no kire say ye ya ye ne won wa asase Yesu emetene me nsa e ka no vertical inye obi ni soro nchen me ne nyina e wo pe no Yesu de there is an atonement between a brother and a brother a brother and a sister and a sister and a brother nipa entem NCC and a walk and to horizontal no a nipa ni nipa intem NCC on said the simple position global say you north and was south and was east and west and for no and vertical and horizontal to the BM still now only BM still now great me da senti se na addition echo last week na share vertical there no Jesus Christ free soro and obeji ye se no ye ba be hwe wabeji ye no yenso ye vertical no ye be de nti yenso yetimi ye ne wose ye ya na to say aye cross no eno na this week no ye pese ye share great nti no odima mpata asenua no ne asaf no great ye hwe nka abosam no Ephesians chapter 2 13 and 14 yeah Ephesians 2 verse 13 and 14 yes na fedie Kristo Yesu mu mo anka mo wa chichi no mo nam Kristo moja mu aben na wono ni yen asomdwe wa ye ben no ni ba ko e wadwiri ofeso a etwa yentem a ene ni time no amen great I think say ye ko adusua ni mu no sa enka abosem yi ye beba be ka ho asem na fe ye hu se ne ye be sua na na se de betimi asua afrimo great se ne ye fa adusua ne de twa last week de no se be ase from se ne be be de pemye from last week no enti we se ne ye be di kai e de enka abosem yi no bi atoto ho Ephesians chapter 2 1 to 3 last week ya kan ye na fe ye de atoto Ephesians chapter 2 11 and 12 na ya share asama Paul epese okachre e wo hase say ye de toto ho a first of all ye share in free last week there say Ephesians chapter 2 1 and 3 no asama wo kan wo no yeah okay wase na monso omamu enyankwa mo anka mo ye awufo mfomso ne bonim na akane no mo nante se de wiase abrabotie ne se de awim tumi no pani no tie honhoma na nsan yi eye adwuma wo asodin mamu no miensa no
wɔn mu na anka yɛn nyinaa nso nam bɔɔ yɛn bra yɛn honam akɔnɔ mu na yɛyɛ deɛ honam ne adwene pɛ na sɛdeɛ yɛn awusuo tie no yɛyɛ abufuo ma te sɛ wɔn a aka no nso amen. Na fa bɛhwɛ asɛm bi ɔka no Ephesians chapter 2:11 and 12 ɛfa amamamufoɔ no na yɛnhwɛ ne ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ɛfa sɛ ne ɔpɛ sɛ kyerɛ sɛ ɔtwe yɛn bɛn wɔ Kristo mu no 11 and 12 no enti mo kae sɛ mo anka moyɛ amanamanmufoɔ honam fam na wɔn a ɔfrɛ wɔn twetiatwa mu a wɔde nsa twa wɔn honam mu no frɛ mu momronto no mo kae sɛ dabi wɔ hɔ no na mo ni Kristo nni twaka biara na mo yɛ amanamanmufoɔ a ɔnyɛ Israel mamba ne ahɔhoɔ bɔhyɛ apam ahodoɔ no ho na mo ni anidasoɔ biara na mo ni Onyankopɔn wɔ wiase amen. Great. Yɛnhwɛ a say ne mfoni bɛn ɛna Paul ɛtwa kyerɛ ɛfa sɛ watwe yɛn abɛn wɔ Kristo mu. That's I'm sorry, I can cancel no so the okan ma ye no. I free last week no o ma ye te ase say. Yeah. Paul o try koma Ephesians for a Christopher no. O twe o ma dwen si bibi so. Semre bi atwa mu no no mo ye wufuo. Owufuo no obi a wawu de enim say sie wu a woni ka ye bi. Na den Paul e ka kyerɛ mo say o mo ye wufuo. Yeah. But no more tiase wufuo omo tiase enso hunhum no no mo awu if say no mo ni Kristo. Great. Enti no mo bo mo abrabo se de tie biara omo bo mo abrabo se de honam no editati ma o passion ne last no eno na no mo edi akire but se evra chapter 2 ho no a ya kan no 11 and 12 no a yeah ye hwe asafo no a samre no na Jewfo no ene Gentiles no na wenchu ewo muntem yes abakoso miemu se impo hia dem no na ba bi wo ho a eni se Gentiles no eko so u botara ho a owuo na obewu adentia if say no muntu a chetia enti na de partition ana se barrier bi abesi wo mumu we no ka racial alienation said ye wonu wia se samre ko bi hunu ko bi a onu suban nanso no time ho and am say we different. That's right. And into no na de basabasa ya na say e de ntawantawa die bi abeto wo montam eno na Paul etwe wo mo adwen asi so say samre ya Kristo Yesu abewu waje wo na afi wo mo de wo mo ama Kristo Yesu no samre no wo mo kan say omo ano tete no anase mre bi atwam yentwa omo chetua no omne Jewfo no wantawantawa ewo muntem na Jewfo no so emu wom ifise wom so yentwa omo chetua aye two sides omo no look down on the Gentiles and the Gentiles no so look down on the hatred a free Jewfo no eba no but samre no otwe omo adwe asi so say 12 no o say emre bi twa mu a na se emre bi na munni Kristo enti no mu aya manfrafo yes basamre ya benya Kristo ni de ye wo anidaso yes samre no na yenya Kristo no ana se Galatians Ephesians asafo no a Kristo fo no nya Kristo no mu ni anidaso na so samre wo mu anya anidaso enti se ye de ba ye nso ya brabo mu asa na ye ka kire ye se ba Kristo mu a otwe o ma adwen asisu se e wo se nkabo mu ba e wo se ye baako if se Kristo Yesu ni wo no ye nyina odi no moja no ana abeto ye wa sorry wote agya ne sanifa ye pagya no ye no edi de anase ye participants in that or the same o je no Kristo di agye ye no di ye wani da so na mo ye nkai se ye kai ba bia na ye wo no a ene ye behunu where we are going that's right any ba bia ye wo presently no ye to appreciate other people say Kristo abewu ama enti what ye dey ye yeko great me that's it elder nyame shira pa na nia me de eka we hu ene say at this particular point in Ephesians chapter 2 ye can kan no na ye kai say na Paul or address a certain issue bi
yɛnka sɛ yɛkenkan saa Ephesians woman letter ya wɔkiro free prison ɛde brɛ wɔ mo no ɔmo kenkan no synagogue baby ana yɛkenkan no na yɛ synagogue ɔde brɛ wɔ mo de nti na Paul ne ni abrɛ no wɔ kasa no at this time you know na synagogue no mu no Christopher ene Jew for agye die ni nyina afra ye asafo baako but they were having issues ne say Jew for no emu se wokɔ Galati for ngoma no mu ana wo bɛte Ephesians for die ase say na Jew for no bi ase akɔka kyerɛ omo say hey asɔre ne de ye nyina agye Kristo adi de but mo mu ntwatwatia enti no nyaade a mo ntwatwatia de amuntimi and na sa hatred no a war between Gentiles and Jews no bobo edaso wo Christosom embre no mu but still now they were meeting in a synagogue. Yes, it's a Jew for omaji Christo edi any a Christo for wo amamamu for omaji Christo edi and na wo mu nyina som wo baabi baako as a body and na Paul address say hey mo amamamu for no a moda so wa abufuo ewo Jewfo no mu se omu eyenti no mu de eche se mo na omu nya hwe no you were far off. Yes, mo na mo nka ho kra na mo de mo wu mo hunamu yenka se ye start no na wo mo ye abosonsomfo a na mo som Diana. Yes, enti wo mo abeje di aba no mo de na nka mo nka ho kra it to stop despising the Jews as if say mo abeje Christo edit say mo abechen wo mo. That is it. And I was signing down by Jew for no so say mo hunamu na yetwa mu kwetia no mo fere bi mo momoto but wo mo so fere mu kwetia for omo din na nkasa asenka kwasi agwa ama ene afia no wo hira wa ayira kwetia for na eba no ena we so momoto for na eba no eti asafo no mu kura no edin no abedane kwetia no momoto na ema no so o se kwetia na ema kwa na ekwa mu kwetia but ema na wo so na ka be from say but what is happening here is a Paul say mo Jew for no o Yesu Kristo enam ni wuo no so e de wo mo firi akirikyiri ni nyina ayeden abeka ho mo amamamu for mo mamutimu nyamo de say asifu say Jew for no ye o mo afiri ho na mo abehye ho because na mo nka ho but say de ye be ko ho em say ho ne ye ko no but you person o ma the background of everybody adisia be na wo ho ma ye say nka ye na ye efisofo a won say after everything ni Yesu aye ne yekenkan ne ho konkron di ma ye nyina no we still have this problem. Yes, ye mu baby empanifo mo ba ha first abrochire first no omo ba sorry even in Christianity omo mo call Methodist omo mo call SDA omo mo call Presby omo mo call Anglican ukona broniti pews mu a pew mu a na yesu bibini betenase a no wakene ho ye ba ye won say before churches na yatete adentia still racial problems yentimini omo this is the address he's doing. Yes, and it was say a horizontal atonement because say no ne yesu abeyi nti uhu nua enye jiuni na wahu no enye broni enye bibini enye asantini enye bunoni enye sebi not na enye ibeni anase ebe enye nkranni eye hwan unua Kristo ni a yesu aje ye. This is what Paul was trying to address in that area. Excellent. And I want to say, na designing should be saying can miss ano. Fatu to who say nka wonka Yesu anyiwa. Nka sabe nka wo hin. Entija wajumpa manenya ho na enya adisian ma wo bi because eyese ye wo dese wo wajum because wanyiwa e bia nka wo de wo be chen ni ba na mpo ubu na ntiano. Great, me da wase say my na sa am yehwe Paul describe the cross no any impact cross no wo nsem bia be pese kenkan first of all no yehwe kakra wo Ephesians chapter 1 7 and 8 na fe yahwe Ephesians chapter 4:32 yehwe se ne Paul describe cross no any impact Christ na dwuma no ema Ephesians 1:7 and 18. 7 say onora mu na yenya woje a enam ni moja so ene mfaso fa che no na dom bebre a o ma no bro so ma yen nyansa ni nimdie nyina mu amen. Now Ephesians chapter 4:32 and as before be 4:32 no there 2:13 and 14 no. Na so we are 4:32 13 and 14 nka basem no na afa die
Kristo Yesu mu mo anka mo wo achichi no yes mo nam Kristo mo jamu aban na ono ne ye nasumdue waye baanu ne baako na wadru ofeso a etwa ye ntema ne ni tan no yes na mpatro 4:32 yeah and so say na moma mo yam inye ye na enhihye mo mema mo ho Momfa nchicha mo ho said de onyankopon nam Kristo so di chairman amen amen great so you share sene Paul or describe onyankopon yes Kristo ni wo ene sene impact ya senam chase be no pese nya mfa sene ebetimi a transform yen kasanso your relationship yo minia me da se na se uhwe quotations ya odi ama yen ya it's very crucial say you better see from the point of view bia obi o wa unhu bi da say bibia e from the partisan war no a yemfa Berlin war no nye example yeah on say omo atena Germany pay no ana omo akọ Germany war no ana so no omo wo ho no east and west na war obi wo ho yes na sa war no omo nyina ye German so enso ye the war obi achemu a untimi ntra enko the other side that's right sene ne ye ka Jerusalem asonda ne ya kwere gu ho no it's a war sene na ntumadan na wo ho no na ye wo curtain na sen twamtam a na untimi emfiri baabi enko baabi no yes sa na etie iti Berlin war omo na omo dikan a omo si ye no omo say okokin kan ho asem a they never thought to say Berlin war would have been demolished yes because the way ana eye adwuma no che say so straight to say enye obi na gina wo control one kasa kura usuro say wo be free war na wo be pe baabi afa say wo ko west yes and now free west they go east na so ebre bi so ya narcissist ideologies you know efiri ho no they were able to break it down yes sa eno na yes Yesu ofre no war basher Jesus is a war basher he crumbled the wall down Nyankopon free Israel say onam Abraham so ayom say omo nye a beacon of light kanea emma senka nipa atwa ho hie ni nyina hunu say sankrofo yi mo abrabo se ne musi ye mo no ma no munyame no one hwan a na nka omo nam so aba Israel for nchen say light yes na nka omo nam Israel for so hunu Nyankopon ba akopɛ no but then omo ye instead of them to bring build bridges so abano they built walls okay it walls so Israel for year any bi and na Paul kan wasem say omo de hunamu sekan ana bibi atwa wo omo kweti atwa no omo frɛ other people no momotofo yes it instead senka Israel for the omo abrabo be bridge ama obi a owo osuo neja abehunu wo omo abehunu nyame ba akopɛ no they rather built walls it in whatever happened and they said Israel ni efa ne se bibia yo no nko ane dia okay ena na Paul kire mu se Yesu sa wall no ya build no ede racial sentiments and ethnocentrism we free ha me free tribe we me free abusuan we me free ha say no abamu no ena Yesu ni moja ne nibuo no wabe den wabe breaking walls ni nyina down there is no partition between the Gentile and the Jew that's right between the white and the black that's right between the Asian and the Caucasian between male and female yes ye nyina ye den baako eno ho asem ena Paul o ka kire yin wa me da se pass and na ye tie we na dia efie mo asafo mo se minimi nwannya ntokwa ayese mitimi bra mi ho ase na mitimi edi asumdwe ba mi a obi di ayam na ese mitimi je mi so so anipa na de am papa ncho ese mitimi nya ahobrase na mi so mi di nipa ne boni chane na onwanya ne nwia ntisa ya betena ha ka sisi ya nya atini ani anu ye sana ye ni ma sisi ya ni enti se fi o sa asafo mo adwuma mo eni kwa sisi ya ni ye nwia mo ye nya me na sepo esi etimi jasa ne na pepe ye ebeda ye ni great me da se pass maboa na sa ye nto aso na ye nhwe asema o kan no Ephesians chapter 2 verse 14 and 15 no efa mrano sene osi kan ho asem ewo ho ye nhwe sene Paul eka nasem o Ephesians chapter 2 14 and 15 no wasi na wono ni yasundwe oye banu ni baako na wodwu ofeso atwa ye ntema ene nitan no efise odine
honam yimra enam nsem ahodoa ewo ahyede mu no ho na odi yen ba nu nyina abom onipa foforo baako ono ara ni mu aye asumdwe nti o hwe head ni pa se onyankopon ni onipa kambom. Okay, great. So how should we understand this particular asama Paul Kanwa, because people have some interpretation for this particular verse. Yentias say unza said the work issue ni na ejina embra no a ebe hye ho no eho asem na akristofo bebre no adwen na say the omu interpreting no eno na ma no create problem. Paul watchra no nka the 10 commandments so asem to ka the law of Moses eno ye mra na Moses edito o ma Israel for no say the be ya wo mo nhyehyɛ ne o traditions no ebe den ebetumi aboa wo msa amere no. That's right. Eno na Paul wo kan circumcision ye kan ho asem bia no na Paul kan ho asem but a Christopher bebre no adwen eyom se eyemra onyankopon hyehyɛ o ye 10 commandments. Paul no kan adwamammo ho asem o kan awudie ho asem e wo ne ntworo yim ndi se ye 10 commandments no ho asem no wo ka enkoba se o sa ka sa ensem we ho asem biem. Yes. Eno na Paul ma yate ase se enam se Kristo Yesu edi ni moja na abeto Jew ene Gentile obi a obedina die bia na ka bom ye baako wo onyame anim. That's right. Enintim amam alien bia ni mo stranger bia ni onyankopon ahini ni se nyina ye baako. Nti that war no ye de abeto ye mu no create division ama yen. No can Berlin Wall. You find ya Bible near apartheid near South Africa. Yes. Even within the church. Yes. Apartheid never. Yes. I'm Rofoko Modi uncle Bibiniko the uncle. Yes. I am Ra now man ashe and in create division amaya. But see about Christo Yesu mua. And then moja this year no or the abeto yentino. Yenino ye baako. And Marano Mose editor or my Jew for Yabaka say the law ceremonial laws no. And no now was say and no prevent nipa so mo obeba Kristo Yesu. Yes. It's a Kristo Yesu moja no ai den. Abedi ye nyinara. Kristo wu sorry. Yeah. Te obi a ode no obema no bia no. O chefa wo Kristo ni wu ene ni wu sorry no. Enti eno no ye anigi semo a e wo se ye nyina no. Yetimi eboaye ma ye baako e wo Kristo Yesu. Okay. Because how can say ye one body in Christ. Okay. Bibia ni wa was a betiti mu. Okay. Maybe kind some of Paul in some Nibiama and who some ransom in German Ephesians 6:2 and see the word genuine. Ye name ransom I didn't kind of bush a woman. Now you ye. I want now by assassin. There is nowhere waitress say and ran a trim. And I say about Romans 7:12 to swear or no so say. Enti imrane ye krunkrum na imransem no ye krunkrum netne ne papa. Great. Paul Yana excellent. I think so. Clearly no, he's referring to something specific. My main for binka start again elder day. Sometimes upon some you're clever. The cleverness of Satan they say as someone Paul and you will be out, yes, or address Jew, address Gentile, or address Christian, address non-Christian. That's right. It's for everybody. But near Oyen say, is the see a far as some individual, they are my when you beside you say. A dear na yen ye you are saying this tag bisa na first no mabusuamu asafumu adwumamu community no a dear na me ya saadi we the application will help no then we go and look for some interpretation so that we will go away from the yes yen kan say na obi pese o ye Gentile na opese obeye Jew ni a o mra bia any rituals bia esese wo fam. Yes. And into Paul and Timothy fast our rituals in answer what to me then I Jerusalem. Yes. Edinachi amomoye edwuma no. Those rituals na ema will be etimi free baby or what baby Jew ni no and I say the ordinances
Oh, Profuna can emi the pa is a modern English. Contemporary ones. Contemporary. Yes. The Jewish laws. Yes. Until now, person will be a year. As a wikiketia. As a 7-day purification. Na yemra. Because Leviticus wa. Emra would be brewana a separate a Jew from a non-Jew or Gentile. Samra no na ye papim and I say afesu. Yes. Na esiwa a separate ye. And I say. Sa ordinances no ema will be timi ritualistic and sa watimi abeye nyame ba na say Jew ni no Yesu abeye free ho. That's right. But wa meyi ni suba na mransem no emfri ho because say emokro no di una ni waje ni say awade ema wani mmere eni odionko wada sikunu mu na eniewu na nyame foforo ka me ho na enyo ohoni nsom no emfanya medi ni agro na kai homeda na ekonkron. I don't know how this but ni nyina na because Sabbath na ehemu no homeda na ehemu ho ntin they have to rubbish the whole law great. And later on come and say nyame bi ye no sesa na ye ni bi and be share new one which different thing altogether. Okay, great. And we know bro for no crop is specific or say the Jewish law. The Jewish law no nyankopon law. Or see the Jewish one. That commandment no. Nyame and they didn't Moses so my but for specific. Nti o yes I say ofri Adam so be nyina no not only individuals na daily. And no individual no na oma omo a set of rules amomfa entrance sa. That's right. Na ewo ho obia wo mra Nyankopon mra na honim no nyina wo ho bombokro no omunim say ye bone na bone wo ho because na mra wo ho. But obefa Israel say oman no na ebeye theocracy no na ono ni nyame no so to speak na ye president. Okay. Na ono asan ye omo judge e na ono asan so ye omo police. Enti no woni oman na mo a wo hihye mra ma wo mo. Enti nyame mra wo hihye ma wo mo say oman na menfo mo nante no that is the ceremonial laws no a na enye the 10 commandments. 10 commandments there has been there since Adam. Exactly. But or the people will say oman nti oyi oman no free ho say mo dey say no nyam nko na mo ye oman na wiase nyina no then that law goes with them. But ne mra no a eye ne mra nsem du no will not go with them because ekoya kan sabre dey na ye da so bo. Exactly. And so business and no trust them no. So ceremonial laws we say na ya Adventist and so say balanding na be wo kwan yan hihye be fa so ya dey ko ni ba le mo dey no nche say no say bibi. Exactly. Ye dey follow nyame mra but some name be o ha e specific to some. Exactly. Because quite timika okay landing Ghana for mo wo ko ho mu yesi. Wo ko blessing church o mo mu yesi. Wo ko we say but it doesn't anyway negate the principle Nyankopon mra bia or but obia was send of us great. In fact we can very clear say it can't be because trust them no 10 commandments no na trust them no mean sure say we through our trust them wo bio koni na ne fapem no enu na si so great yanto aso na menhwe yenhwe assembly so a waka no Ephesians chapter 2 verse 17 18 no say na summarize ministry no yenhwe se ne okano Ephesians chapter 2 17 and 18 we see na oba be ka asundwe ho asempa kire mu amowo akiri yes ne won a wo ben efi se ne so na yembe no nyina nam anya kwan honhom ba komukọ eja no nchen amen yes nti say na Paul tried to summarize Jesus Christ the ministry na obasa as you said say na o hwe sa asem your kind summary ne say or say the summary no and say he came to preach peace. That's right. Obeka asumdue ensem. Yes. The manifesto of Christ me say na was from abase memema wona wabubuo no emema won so ne wapeche no me mende se me hu se de me kan twi me ye ni ye e be ma ni frafo ehuna ade na me aha na ne odi twa to say to declare freedom for those who have been captive by Satan. Yes. So what now upon some afa wondumu no memema won fa hodie. What does that say? Nia e kan say obiara Kristo Yesu gie no wage atom say we Kristo Yesu ne ba. Yes. Na wage wo no. E say woni no kabom e yes ano men. Yes. Na sa ano ma no na o say
me hwe atrapoy be sensia bi or see a very deep searching spiritual questions. Yes. Say yebisa ye ho ntime me kasa sesia e kwasi asamoa me ba say me bisa me ho these questions. Yes. Ntime come quickly. And say so we 13 to 18 no or my some synopsis efa kwan a onyankopon enam Yesu Kristo so abeyi saa war no a petition no a tie mu emani tan eba ye mu a na obi frɛ obi momrotuni na obi so frɛ obi twetwetwa no wayi ni nyina afiri hɔ ti o se momrotuni o twetwetwa ni o ni nyina yɛdan ɛyɛ baako akoa ni hɔ afena ni hɔ ye nyina ɛyɛ pɛ adehye wɔ Kristo mu ɛna wo ka se ye mbisa ye ho saa serious searching question. Number 1 verse 13 no say minim say mirenti say nka me kan nka ya kenkan ne ya hwɛ ne ewo mu question ya bebisa wo. Okay, verse 13 na afedie Kristo Yesu mu mo anka mo wa chichi no mo nam Kristo moja mu aben. Good. The first question me bisa me ho ne say, am I in company with Christ bringing the far near, or am I keeping people who are not like me at a distance? Yes. First question. Me ni Kristo e kan bom na wo mo wa chirichiri no. Ti yemfa ye ho se o Kristo ni bia no wo ye Jews say. Ti far no ye obi a won ti Kristo asem. Yes. So me ni Kristo e kan bom atwen wo mo aba ana se me suban ene me I'm keeping them away. Yes. Number 2 verse 14. Na onu ne ya na sumdwe wa ya ba nu ne ba ko na wadru ofasu a etwa ye ntama ni tan. Good. Eti osi yo ni asumdwe wa ye ba nu no ba ko Jew and Gentile no ba ko wadwiri fasu ani ni tan no. Yes. Question me bisa me ho ne se me kwasi asamoa me te hey. Me bisa, am I in company with Christ fostering peace between races, or am I ramping up the violence and hostility? So me tie me ni Yesu kan bomu say min broni ni bibini esem ye nyina yetai kan bi na abrofo no mbe fa ye nananom na wan tie tan bi hye yemu. Yes. Saa na ye nuanom mo wo Caribbean ne ade no wo mo say ye nananom na ebe ye den ebe ton wo mo ntikrom ha so wuhia Caribbean ni bia most often than not no wo African bi on penasem wan hwe ye kuro nya wo kuro betimi ekum because mo nananom aton wo mo. So me ka peace between races, and I said, young call the next one, verse 15. Verse 15 is safe. Or the Nihonam Yimra and Nam and Sama who do I walk Ashadi and Munoho. Now, the one bear nuna abo onipa for Frobako or no ranimu ayasum G. Good. Until say, am I in company with Christ making peace, or am I declaring war? Yes. To be a war. When in near or somba kumua a tokwa. But Yeni Christo or so the Asumbiaba. Verse 16. Now a far asenian so apata akamba nuno album onyankopon ni pedua ba komo efise or the asenian ekum ni time. Good. Verse 16 is beside say, am I in company with Christ, building on the work of peacemaking by advancing the reconciliation of the races, especially within the church, but also in society at large, or am I seeking to divide and separate? To me, be some who say, so many Christo can na reconciliation in kambomu edumano ya my year say me who say obi ni obi asafunu mu any society ni mu say dey na see ana say me dey takira wo jam ana say awade say mabeto wani mu no asafu mpanimfo na wo fa bi na wagu no ana say obi ni obi wasem no na we ono pa kire say on jamone na de oba abrichire ana jamone na hwew na wo so jagum da bi obisa say Susanna me last one verse 17 and 18. Now Baba can some hu asempa kire mu amu achi e won a wo ben if you say ne so na yemba nu nyina nam anya kwan hunhum ba komu ko eja no nche. Amen. Eti ano so question ese me bisa me ho me America say ni wo awutie ni say, am I in company with Christ preaching peace and fostering shared access by all, or am I preaching hatred and limiting access for some? So a bit more after Christosum no say a yomu bona fide property. I say ubi awele Christosuma mo so mo na yo mo dia. Obi dey need access.
onyankopon Yesu Kristo wuo no John 3:16 say odbewuma obia wa obegye die eti yani Kristo nkambo mu say nea empo ohwehwe access no ye mane kane ya hu access no dan say ye ka say mere ntie ntimi nka kwan a ye fa so a ye block nipa no but bisa wo hu me bisa me ho amai no me bisa me ho ntira me bo me din kwasi asamboa say what am I doing na me ni Kristo kan bo mu a ye preaching peace rather than say ye pam afoforo every Kristo nkwaje no yo me da say sometimes I agree say ye koma nyame so na ye say na safo sometimes because na we crawl bad ben no so yon kana no ntumi enti ono ni bibi mpa on best obey because obi aka na asema ma aye ne ya enti yesremu ye nyina ye hwe ye se ne ye kasa ye ho na ye hu se nyame adwuma ni baba ko fom fitimi fa nso aniti so oso a obebre ti ma onya nya bi ni na ye kamo sa me da say is that Nse tro no ama ye ti ase se enam se na ye ti boni mu nti ye nyina be ye atamfo ewo nyame anim sa because we were facing God's wrath. This is ye kind Romans 5 verse 1 no was it men kind of brofo was therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. That's right. And this year nam Kristo Yesu mu abenya access to the Father. Yetimi akwaja nanimu a. Yes, samre wo asumdue wo nyame anim. Yes. Say asumdue wo nyame anim dia, then we become peacemakers. That's right. Ye ni afoforo. Nti babia ye nam bia no. Enam say Kristo age ye ne yenya asumdue wo agya no ho nti no. E wo say sa asumdue no, ye ni enuanum tem so. Asumdue no ba. And see you look down on obi. Say bia we oba da ben we wo ye say. Ye nyina Kristo moja no na age. Tie ye ba ko e wo nyame mo. Yo, me da wase afi yen hwe ni dia wi na afi yen fan sorry yen addition no say age sister go back kind from 19 no to 22. I say enti afi Munya ahoho ne amanfrafo biom. That's right. Na immo mo ya hotefo no yonko maima ni onyankopon fiefo. Yes. Ode mo asi asomafo ne adifo fapem a Kristo Yesu no ara ni tweasobo titru no. So ne ni muna de wasie no nyina akeka atomu na emma ne ho so na mane ho so akoye asori dan kronkron awrade mu ni mu na wode mu nso wisie akoye onyankopon tena bia honhom amen. Amen. Great. And you know, yenjo futu ben na afi and as asem ben funi ben na Paul epese etwache yon ha se asafo no asori dan kronkron no ho asem no say na before we back as an Ephesians from 19 to we know say amansan nyina ye baako. Okay, great. Yes. Yeah, so in Paul's writing, Bruni Becker said there is a lot of metaphorical statements or metaphorical analogies. Yes. To the metaphor, make as a metaphor or the bibi jinahoama bibi. Using the body as nipeduye edi jinahoama onyame na safono. A metaphor no tell you super. And as a phone one can so use as a building. Say a dime beer is one, and you see another metaphor. Now will tell you soon. In this particular instance, where you should know me, you know her. Where you should a bushia says, see a idiot. Not more nanka monka hon, nanka monka yankupon and proof one honoa. Chesena muachri. Yes. Necessarily, more by a bushia, you are a family. Yes. So big flow, so we a family member. A very, very big thing. Yes. Especially family utimu se nka mudi wo ho. Yes. Na nka wuni abusua bia na baby crowd in Romans or baby no ka say you have been adopted, you have been grafted. As a crowd we see eduano so. Na wasia be use another metaphor, foundation. Yes. The building fapem no. It is our normal meaning. First of all, we use architectural metaphor. Yes. So in architectural scenes, you know, Yesu Kristo se uko baabi a yesi dan a wo hu se enye ade ba ko na yedisi dan no se wo pese otu foundation a omutu fam square bi omo start abeka se yenye hwe wo ho na fe wo mo de abo mortar
ana cement ne ade ne mortar ene bricks ana blocks na ye de ahyehye na ya ye no in different quarters na aye one uko hu a onka say foundation bia na say quarter bia wo ye no ejina benare but ye kan nyina bomu a ye say ato dan no de foundation e de na ma ye to foundation no ebuo free baby block free baby mortar free baby cement and say iron rods netie any nsuo ni nyina ye different materials akabo dantofo no ekabo mu a wode ye na amana gina baako then wo ka kire yen nyina wo kasa kire yen nyina no wo betimi aye cement ebia you are a glue to put people together. Yes. Ubi so a wo be block. Ebi a wo na wo gina ho a omu edu a wo ye normal. Ebi a wo ye iron rods. Ukura pillar no mu a eyeye. Ye nyina na waka bo obi de ye nchen obi. Ye kan nyina bo mu a ye frɛ no a foundation. Ana se asafo. Saa na oyusu family no say ye nye enkoa biem. Ya be ye abusua no ema. Ehyen say horizontally no ye ni ye nua no aka bom se uhu obi me hu age a me ne nem free kro ba akomu me free doma ofri bekwai ana me bepoa but me hu no a the name doma ne bepoa no does not come in. That's right. What comes in and say nyankopon ma wagie. That's right. And that petition na ewo ho nyina no na ya den ya gugu no ti abeye family members. Adofo I say yeti ase say le Christo beye ye no may go back to the heading, the horizontal atonement. Yes. Say Christo de na obeye ye no say ye betimi ne vertical no gina is a horizontal no ye adwuma. O si Yohane say to be kase wo do nyame na wo tan ni nua na wo ye otrofo. Eti cross no afa ne ye ba cross no so. Eti Jesus say ye mame so a metwi nipa nyina aba me nchen. E de enso na ye ma no cross. Vertical no ne say oni yen eye reconciliation amanyame ye ni nyame ntam abeye yie bone no ane wo ho no Yesu abegia so a afa de o say omu bone ni nwu Yesu biem na ya be nyame mma John 1:12 na wona wogi ni dindi ye no o ma wontumi say onye nyame mma vertical afa horizontal ye ni yenuanom enti mransem du no ne tofa bono no first four no eye the vertical reconciliation uni nyame ntam. The last 6 no the horizontal reconciliation uni antem. That makes it so beautiful. Excellent. Football ba kwa mnibe mani say yeni enhuye kabo munyenhwe se ejina nyame asem so ana because sometimes relationship bi o ha na se reconciliation bi o ha na enyina nyame asem so yetimi because e bia mepe wasama na se obamenti ade a wo kana nyampo a na mefo aso timi ne o reconcile mi hwe ye se nyame kan ejina nyame asem so yo me da say elder o fa na comment the final the American say si yetimi te Kristo ni wo a obewu aseni ane so a ebetimi anya eho emfaso ama ye ni enua no matimi atena ase. Yes. Also ye ni asonda no we are part of the building. Said the elder chirichire mu Kristo Yesu any the cornerstone. Yeah. Se ma chorosem no ye foundation ye nyina no enim se Kristo abewu ade nti ebetimi a work together. Yes, I grow in the spirit together. That's right. I know that Christ used to worship yo, Madam was say, Emre no, I be the addition ever tree. Say, Madam was fa, addition the abra no, or say, Odimam Pata, Asinuano ne, Asafono, Yashe. Sene Yesu Kristo ni wo no de enkabom abra ye na ene ye nim se obi ye momotoni ene nim se obi ye twetwetwani ni nyina no atwamu hu yonko a hu Kristo hu babia ofi sana Paul afutua na odema efisofo no ene ye nso ekọ ema minim ye sese na maboafo no asi acheche mu no de ye ntiase mu no sipi paye ye mfampie na afi ye mfa nkobobra na nsan wiase mu Yesu Kristo pia waba beto ye nse ye nyina ye fata onyankopon enhira munyira se mo de mo afidie ede ato ase da sende ye de etoso ensia no ede be eto am so moma ye nkata ne na mema Hansen opening Hansen enhira sopra emaye moma ye mompaye yeda wase yen churchfo pa ye be sha disua ya si na ye mpo ye nti ase mpo enuru baabi
nanso menim sɛ de kakra a wode afa yɛn so yi wama yɛn ankasa yɛate aseɛ na adɔfo a wotie nyinaa nso ɛnya nte aseɛ wɔ wasɛm mu sɛ anka ne no na nka yɛwu ɛwɔ yɛ bɔne mu na nka yɛn sɛ na nka yɛn fata na nka yɛn deɛ yɛnam agyanom abumuyɔ ne bɔne a wɔde gyaa yɛn no mu nanso Kristo Yesu ewuo ɛne ne wusɔreɛ ɛne mpata adwuma a wɔyɛ ma yɛn nti ɛsɛ deɛ wɔde yɛfiri akyirikyiri abɛka ho na yɛbɛka ho no na nyɛ kwa sɛ fasu a ɛtwa yɛn mu a ɛntumi ɛma yɛn nɔ yɛn ho no nso wɔadwiri agu sedanka odin ɛda wase sɛ wobɛma yɛn hu saa deɛ na yɛn nkɔ so nsisi afasuo ɛwɔ yɛn ne yɛn ho yɛn ho ntam na mmom no yɛbɛdwiri na yɛne afoforɔ atena wo nkyɛn ma obi biara a ɔte adesua yi ɛnte wo nsɛm yɛase yie na ayi ne tan ne ɔtan ahodoɔ afiri yɛn mu na yɛada wase ahyɛ wɔ animuonyam yɛasetena mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen amen amen